Parnisi bangke nili Koson se Adhar card pen voter ID killing ning ma plus so video puthak nili se mari gelo la pen penang ana abang phu abang phi tome hala so video kelang pen pustame killing bangke du ota haipo la pen ako nili upload thula Koson se la link er lama link lilang mala so status bang Koson se ke check ning ma pu la so video ta nili se mari gelo lata nili video kelang pen stame ingot baini abang phu abang phi stame chini ek pomate thek ek po pusining thelo la pen pini abang ke inut nali baini nali mate heming hom mate rong ing si aphan Koson se killing pi ma mate killing thegi ma pula so video aputhak sinili pini la so video bange nangwan pi eklo nangli tumphan la sinali tumta la so video kelang pen madu voter ID la pen Adhar card stame nangli tum link pi thegi mate link pi mepo jo la hello asila so a video chengchi aprang nali tumhan request la mate tuning ri la video ke cheng pen kijot an kelang thori apansi tuning ri iglo la pen nilimen la ke kadu ka weda chinilo nilimen la ke avinas teron la pen non nali tum kelang bom la bang ke Karbi teach 2.0 YouTube channel la pen non la so channel long jong si komane abang pu abang phi kelang wa akimi do polote nali tum kaching hon pen la subscribe putok arjan di la sodim nali tum berik denon la pendet la bel arjan adolang la sodim nali tum ber tu deno mane batai ini ke thombak batai thombak ber nang po aprang se subscribe long ber igol la pen bel arjan long ber igol dak bel arjan long berdet ALL pu all pu duila sodim nali tum ber tu deno ko mate select pon deno yo lalo pode monon finili ka preka video le upload sitame nangli tum a mobile long an nangkile daprangi mate a video nangli tum kelang long daprangi apano la se pada depen men kai ke son la intro Karbi teach 2.0 la so intro bang lang jog jidet panali tum la ta lang ponde no a subscribe la pen klarda kala mang kanali tum intro lang det si thek pon long po la pen nili puthule thot lo je video bang ke nangli tum ki cheng pen ki jut an lang igon la la pulte nali tum ala a process bang ke nali tum Koson si ka fill up ning ma Koson si ka apply ning ma la bang ke nali tum chini khai po jong silang thor lo pulte la pen than chet pen jong silang lo pulote la bang ke nali tum ing long ni bang ting ni pondeta thegi la si pada de pen lang pon lo na la pen nali tum la screen along thek pon longi la so apps nali tum la so video description long stamina nali tum link longi Play Store pen download ik deno apps nali tum voter helpline pula la buelo la pen nili aprang video long ta Koson se voter ID ka apply ning malai hui a video ka customer hotan nili la so apps ko download defense nali tum han nang pu iglo asi ka download tang ke do tum nali tum update igo Play Store long pen update igo update lote nali tum la heming si ke apply process pa nali tum dak pen long ikpo tang te pada depin pen nali tum long jong si apps develop te dak video teng nali tum nang lang don ikon la pen nali tum dak thek pon lai la pokung amate aber nali tum thek pon lai explore pu ke do bang nali tum dak lang pame ikon la dak yo explore pu di so din nali tum ber ikon explore long ber depin na fit nali tum dak non option na kimi mate dak nang pi gelo nali tum electoral dak identification form 6b pu thek loin la so dim nali tum ber igo dak ber ek det pen asap su dak loading ikpo nali tum mobile along stamel so information pulote network mission pulote nali tum dak bang chat oi loading bangke dak nili long bang asap so network meme hi si dak loading bangke england chetlo stamina nali tum han tuning riglo video ke cheng ki jodan ke lang ya fansi tuning riglo kadu ka APHANTA jo si video ke lang ki cheng pen ki jodan lang le pulen nali tum a process bang dak chini ke det ta hai la pen penana bang pho bang pitame ke thek tang pota hai lo la pen non molon hok stame long thai ti YouTube long stame long la pen ka preka website mate ka preka social media long to long thai ti la process bang ke stame long thai stame Karbi pen bang ave pen lang ta hai la se ngeli banali tum han apik lang thu wai pet lo
nili da asap so video bang puching ton ikok pot thema dak loading bang asap so England hoy ason dak theklo la penali tum matheng no la son dak nak klang ikpo mobile number banali tum pi ignang po ing siweda mobile number tamme nali tum dak pen pi kon nili tum dak mobile number ber ikpo ber det penali tum la send OTP pu theklo hi la so dim ber iko la pen OTP nali tum mobile long nang le ikpo la so OTP banali tum fill up ignang po la pen pada depin banili dak number bang fill up ikpo la pen aprang process lang pon lana la pen OTP banang le alo nili dak OTP fill up ikpo nili lada OTP fill up ik alo OTP fill up det pena fit nali tum tala verify pa ber thek loing la so dim nali tum berik den non verify adim berik det pena fit nali tum matheng no lasan cheklang ikpo do you already have voter ID number nali tum jong sidu pulte yes ber donon ave pulte nali tum dak pen bang link un edit po mate linking un edit po lasila hidak hini option do nali tum la thak option bang le nali tum berik on berik la thak option nali tum berik det pen dak aber bang nali tum thek loing next dui las next adim berik on next adim berik det pen nali tum dak voter ID number bang ke dak nali tum berik na po voter ID card long number dui kapreka dim bang ke MSY ta dui la pen son si BL son ta dui du ngasila so number banali tum dak pen berik na po ber det pen afit la select state banali tum dak thek loing la ber state banali tum dak select na po la pen fetch details mate details dak nali tum la so dim berik lote la so voter ID details banali tum matheng na nang klang ikula se order de pen berik na la pen nili da voter ID number da berik elo non nili fetch details long berik po nali tum matheng no mase dak fetch detail long ber det pen afit asap so dak loading po la pen we nali tum la ber thek loi we had found this record for your entry voter ID please click on proceed bottom la sida la alang litum dak details mang long ik elo la si nan bang la proceed bottom no si berik na po nali tum la ak er dong thek loi PROC proceed pudui la so din nali tum berik on dak berik det penali tum matheng no stami details bang dak na chiklang ik po nali tum matheng no la so voter ID details bang la pendet dak nang chiklang ik det penali tum next long berik go la ber next thek loi nali tum next long berik det pen dak I am nason dak chitok po la pen dak nali tum amend po la pen dak do po mi nason epic number anda dot po la pen nali tum la aber thek thulongi Adhar details banali tum dak pen fill up pon ignang po pada depin pen nili dak nang tili tum matheng na piklang ikpo la sida Adhar bangke kuma bang pu fansi lingi ma la so Adhar number dak ber ignang po la pen ber det pen afit nang litum dak mobile number la pen email ID la pen place of applicant nang litum dak thek loi la so dim bang thek loi nang litum dak pen place bang ka tok ignang po nang litum place ba la pen jong si voter ID avi pulte nang litum sorry Adhar card jong si avi pulte nang litum la aber option do la aber option nang litum thek loi I am not able to furnish my Adhar number because I do not have Adhar number jong si Adhar number avi pulte la so box nang litum berigo dak berik det pen dak thek loi kaprek documents pen stamina litum link ikmelo dak bangke select documents for electoral authentication so din berigo pen ason thak se dak job card la pen bank passbook driving license point card smart card la pen Indian passport pension documents ason thak se dak penang an documents pen litum link me so hormu bangke jong si Adhar card ave pulote la pen nalitum a photo banalitum upload nang po copy documents ki pimal sa photo banalitum dak self attested banalitum signature je pipe nalitum upload ik nang po la so dim nalitum thek loi la upload pu dim ber ingo la pen adak che upload ik po la pen la son la process bangke la sinili bang Adhar number do si nili da Adhar number ber ik po nalitum atheng no la pen aprang process bang dak nili na piklang pon tu ik po la pen dak nili details bang fill up thailo la fill up thailo pul na litum la done pu thek longi aber la done adim na litum ber egon don long ber dat pen finally to matheng no dak from B 6B preview mate
nalitum dak pen lang ik long po Adhar number la pen nalitum ka fill up on chok thai ma chok chema mate chok lim ma chok chema dong si chok che pul nalitum la cross la pu a side dui la x side no la so dim ber ik pen nalitum ko fill up ik mela dak nalitum matheng no da upward ba nang pi 5 minutes an nalitum dak lang ik dena la 5 minutes pen nalitum na so form ba nalitum submit long le dat po la si dak chok thai lo pul nalitum la ber thek lo confirm la so dim nalitum ber ik nang po confirm along bear that when finally the matheng no your application has been submitted successfully on that dana chik lang pol apen reference id bang nalitum dak pen screenshot stame kalte buhi long stame nalitum tok ek der no tok that pen koson sila status ke check naing mala bang nili video upload ik alo nalitum chini ikpo mate langlong ikpo jong silang long le lang polte nalitum lang dam iko nili la I button no stame nalitum phan link nang pidat po dak pen stame nalitum lang dam ik der no lahela pinya video long mala anchola process bange la si la son thak thak sinali tum ingsivet a mobile number pen stami hem ingsi afanali tum voter id pen Adhar card bange link melo mate link thek po jo la so apps pen apps men banali tum chini po voter helpline pelo play store long pen long igila pen so video description long stami nali tum long poni la dak pen nali tum ajatta claim ime voter correction voter id correction la pen new voter id ka apply mat akimi abang fu abang hita fan apply pita melo dakpen kapre ga dim jong se chetregi pule dakpen shifting son transfer ta melo apena son da correction do olot la so apps na tum claim thaime po voter akam ane voter id akam ane la hello la sinali tum ta la so video kilang pen stame chini ik po pusining thelo la si pada depin pen madule link lipin lang pun ta nali tum link dun serak se ki meji ahor mu bangke mu apit joy jogwani phan mati joy ki phan la hello pinya video long bala chot lo la se mo next video long le chitong nang tang te do me thak me kado kabe Karbi teach 2.0 youtube channel kilang ra do ans tame nilhin pen kardom